Honda Elysion 2004, объемы 3, басы да жазылып қойған, $6200. Баллондары да мынада оригинал башкача экен. Машинаның арқаңқы жағынан көрініші. Ички салонда bir тартып көрсетіп қойлы. Так. Мынандай мебелді екен, жақсы, өзін ачат, тартып тұрады. Өзінің штатный мониторы бар, климат контроль мынандай. DVD-си да бар екен, проигрывательдері. Жақсы ма о жерде? Так, арқаңқы қатар жағы шындай көрінішті. Жақсы, пробегі қанша болып қалды, білбедім бе? Пробегі 218.731 километр. Honda Stream, оң руль, 2003, объемы 1.7, коробка автомат болады. Телефон номерлері есін. Арқаңқы жағын көрсетейін. Басы 270 000 сомда отады. Ички салон bir көрсетіп қойылық. Ашып қоясың ба? Ички салону сиденьялары ушундай экен, мындай текстурный материалда ортоңку сүрөттөрү. Пробеги канча болуп калды экен? 200 000 километр экен пробеги. Mercedes-Benz C-класс, кузов универсал. $1999, пробеги 171.925 километр, басы 250 000 сом. Телефон номерлері. Nissan Juke. Россиядан келген. Ішіне мо алды жағында чейіліктерлер бар екен. 2012, объемы 1.6, коробка автомат. Арқаңқы жағынан көрініші. Машина кейджи. 4 айнеттің электростеклоподъемникпен, алдыңғы водительдік автомат. Өзі автоматически басып қойса кетеді. Антизанос корректировкалары менен. Подогрев сидений бар. Бұл жерде екен, подлокотник тарапта. 3 режимде. Мультимедиасы жөнөкөй эле экен, монитору жоқ. Сиденьялары ушундай акыбалда. Материалда комбинированный. Басы, айтылыш басы $10 000. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. Люк бар екен. 1993, объемы 4.2, автомат. Телефон номерлері есін. Так. Арқаңқы жағынан көрініші. Ешінде мұнандай электрокорректировкалар мен екен. Байқасаңыздар, бұл жақсы, максимальный комплектацияда мұна іштеп отыр. Екі режимде память. Пробеги 298.467 километр деп көрсетіліп тұрады. 4 айне етен электростеклоподъемникте, подлокотник, машина ески. Ошон үчүн өтө деле капа болушун кереги жок. Мындай акыбалда турганына. Люк бар. Подогрев сидений дагы бар. Могу жерде экен подогрев сидений. Бул жеринде бунусу моусум экен, шторкалар окшойт. Көтөрө турган.
Baасы, айтылыш baасы 300 000 сом деп атат. Mercedes-Benz E-класс 213 кузовта, универсал, дизель, комплектациясы классик. 2002 объемы 2.7 дизель деп табир айтып коеюн. Коробка автомат, люк бар. Ички салону буна багажникти бекеринен ачып коюп отурмун, анда коюп. Мындай 7 орындык кылып койсо дагы болот экен. Трансформер жакшы. Ички салону баасы 300 000 сом болду. Toyota Estima. Жылы 2000, объемы 3, баасы $5555. Акчасына жараша дейт машинаны. Ички салонда бир тартып берип коелу. Бирөөгө жөнөтүп атасыңбы? Жок, бизде канал бар эке. Кардар чыкса, сизге звонить этип калышы мүмкүн. Болду. Hyundai Atos. $2004, объемы 1.1, баасы $2800. Доллардын курсунда бир айтып коеюн, 69 сом 80 тыйын болуп атат. Биздин чет өлкөдө көргөн көрүүчүлөрүбүз эгер сомдон долларга айландырып туруп өзүңөрдүн валюталарыңарга чагып билип алсаңыздар боло берет. 69 сом 1 доллар, 69 сом 80 тыйын. Toyota Avensis sedan kuzov. Кагазы жок экен, эсинен өзүнөн эле 32 түрүндө маалымат алып беремин. Ага чейин арканкы көрүнүшүн тартып берейин. Так, ички салону ушундай болот. Канча жылы канча? 2003. 2003. Объем 2. Объем 2, ага. Баасы 400 экен. 400 000 сом. Ага. Немечи? Телефон номериңер? Телефон номер 755 54 54 70, а? 54 54 33 экен. Opel Astra универсал. Мынандай титан жетиштерде экен. Балондору 2001, объемы 1.6, коробка механика. Телефон номерлери 770 76 76 50, 50 номери. Машинанын аркаңкы көрүнүшү. Фаркоп бар экен аркасында. Ички салону алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Баасы 170 000 сом деп атат. Кондиционер иштейби? Кондиционерин точно билбейт экенбиз. Ford Focus универсал. 2003 дизель, объемы 1.8, телефон номерлери есін. Аз жүргөздү. Басы канча дедиңиз да? 160 000 кеми бар деп атат. Пробеги 361 249 километр.